أسها دوي هزوني دي سر مرقدة شيخ عبد القادر هزاني يو روايتك شيخ عبد القادر الثاني إيزي تابي أسري استي أسري إيز بيتي أذكا إتي أنا بيتو سر مرقدة إيرا وانانا يا رب كنجي ببينم شاهي خوي أمينة قد فرقته نبينم جو صحبته شيرينه يا رب كنجي ببينم ديساكو وك هلاله پردجي برهليني شو حسنك بجماله قامت وك چناره كشتمه بفي برينه جبهت جمن دياره لب شكر شيرينه شيرين لبك ومشكر وك بدرك الشفق دا ديسا دلي من جشكر زلف سياح كو بردا زلف سياح لك باكر خياب خد خاله ايرو لمن وهاكر كشتن بلا مجاله درد دلان دواكي اي درگه مرادان سب خاطر خدا کی ای شافی فؤادان عبدالقدیر تاوی شرمنده روسیایه هیوی دکت جتاغی قابل بکت رجایه هیوی دکت جسیدا سب خاطر رسوله امداد جغوسی غیدا رجا بکت قبوله دلبرک من دید خودا دم وکه بدرا شفق دا از کرم دیوان و سودا آخ گلو درمان هیه دموک بدر هلاله شعله یک حسن جماله نظرک بوی من حلاله من دیه فتوا هیه نظره تا کیمیا بو شعله یک نور خدا بو کی کو ده هیچ لی نما بو دردکی بیلومه جان فدای زلف و خالی همشرین پر جمالی خوشگیه حد کمالی خال و اسرار تیه صاحب وجه منیری بو فقیران دست گیری هیویا عبدالقدیری طول درگاه تمه ها انا عبد بعید شرمزارم نامريدو تو بخينا اي سعيدو ويلنك بيرمية هما تعالى ما همن بد خاطر باشون خون شيخ عبد القادر ثاني هزاني ما اكهسر مرقد ايوا وما انا بيت ايزك سببكم نشتا خوبيرا ورداوا ما اكا انا بيت ياد كني وسببكم ما ياد كني İnşallah şeyhimizi tedir yad bana. Amin.